بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mahuli mga palangguan namo haagama Islam, magsarang sukul kita niyo, dihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik waktu makapagbay mata iwan simbulan Ramadan asupaya kita niyo maka tunay sin amuin kawajiban tungod papagamal ibadat na to di halaw man simbulan Ramadan. Magsarang sukul kita niyo, hambuk kita niyo rin ang mga karilan waktu amuin makapag kita magbalik iwan simbulan Ramadan. Sabab na bang dia mga lingiun na to, paulihan na to, in mga kaibanan kataw-tay mangguran na to, amuin kabiyaksan na to, pagdahon mag-agad, pamangalaw sin ka masjid-masjiran na to, amuin di pagkasaunahan ha, unahan sin amun saapan, sin amuin pagsampahayang na to, nando wala na ribihayaon. Yari na isabi bulan Ramadan di matungkato niyo suwa. Wala na roon yung mga kataw-tay manguran na to. Sabab karna ito na sila naglain pa mo indo kay hulaan. Wala na sila naglanggal at tawa nagbakiran si bulan Ramadan. Nabiyayaon, in kita niyo, dahil nga mga kiyarihilan pa waktu magbalik, makapagbay mata iban si bulan Ramadan, na ando, mangikot kita niyo, maamuin, inini kahinangan si Nabi na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawak tuwang siya magbay mata iban si bulan Ramadan. Sebab in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumulan pa in bulan Ramadan in siya nagduruan na fa Allah subhanahu wa ta'ala waktu sin bulan Rajab pa daran na in pagduaan niya fa Allah ta'ala inagin niya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. O Tuhan namo na pagbarakata ka mo in bulan Rajab iban si bulan Sya'ban ini iban na do pabuta kami matto bulan Ramadan. Maita sabab karna sin kalagkuan sin bulan Ramadan ya undun halawman sin amuin bulan Ramadan in mataud mga nikmat yanughara sin Tuhan Rabbul Alamin kato niyo mga ipon niya asupaya kita niyo amuin makapagbuliraya makatawan sinamuin mga karayawan makatawan sinamuin waktu opo-opo piagbos kato niyo makatawan kita niyo sinamuin waktu amin umur opo-opo piagbos kato niyo amun mapakay na to doon haamuin diin na sadyain aun kapus paiddahan kato niyo dahil di naman ha dunya sampai fa adlaw akhirat na dahil nga ilmu atawa panghati sin Tuhan Rabbul Alamin amuin nakalikos sin katan uno-uno iban dahil nga amuin hikmat sin Tuhan Rabbul Alamin amuin ini maladyo na amuin mi siya sin kabayaan niya rin ang mga piyapanjari niya pag-ubos ang paniyang pabiddaon in kaibanan dahil nga amun kaibanan niya biya na hayan in mga manusia piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in ka nabinabihan aun dahil nga mga piyapagbidda-bidda sin Allah ta'ala aun dahil nga mga kaibanan kanabihan nakalabi indayaw nila rin nga amun kaibanan nabi in malaikat nakalabi rin nga dayaw niya rin nga manusia in manusia nakalabi indayaw niya rin amuin ini ni mga alam si jin iban si binatang damikyan in mga iadlawan iban si biuranan na nakalabi in kaibanan adlaw rin among kaibanan adlaw indayaw niya biadahanin amuin bulan nakalabi in kaibanan bulan rin amuin kaibanan bulan niya indayaw niya biya na sinamun bulan Ramadan ini amun piyasawa ibang piyatarang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alom sin hadis mahaba amuin riwayat dengan Ibnu Uzaifa ibn Al-Bayhaqi ini batbatunta di alom sinamuin ini hadis biya sin riwayat dengan Salman Al-Farisi
laong si ni Salman Al-Farisi radhiyallahu an, khatabana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhir yawmin min Sya'ban faqala ayyuhan nas qad adallakum syahrun azimun mubarak syahrun fihi lailatul qadri khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama laylihi tatawu'an man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fima siwa wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 farida fima siwa wa huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah wa syahrul muwasa wa syahrun yujadu fihi ar-rizq wa man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi shay'. Qalu ya Rasulullah laysa kulluna yajid ma yubtiru bihi as-sa'im. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'ti Allahu hadha at-thawab liman fattara sa'iman ala madqati laban aw tamratin aw syarbati ma'in wa man saqqa sa'iman saqahu Allahu azza wa jalla min hawdi syarbatan la yadma'u ba'daha abada hatta yadkhula al-jannah wa man khaffafa an mamlukihi fihi ghafara Allahu lahu wa a'taqahu minan nar hatta yadkhula al-jannah wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar fastaghsiru fihi min arba'i khisal khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghinan bikum anhuma amma al-khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fashahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu wa amma al-khaslatani allatani la ghinan bikum anhuma fatas'aluna Allah al-jannata wa tu'awwiduna bihi minan nar. Subhanallah, mga palangungan na mo ang kama-Islam di hadis amun biat magtamara ini tiatarang iban piasa wasin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mga amuin khasais atawa something law si basang ganis special doon halaw man sin amuin bulan Ramadan amun nang dahi pakiabidda sin bulan Ramadan daing akatan sin mga bulan pia panjali sin Allah Ta'ala amuin kiabidda niya siya put sin Tuhan ay sin ini ni Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat niya inamuin bulan ini sin insiya innahu syahrun azimun mubarak amuin bulan sa lagu-lagu mabarakat hati niya bulan sa lagu-lagu mabarakat amunay nabuk na nga mga kiaridda amunay nabuk na nga mga kiaridda sin bulan Ramadan na nga mga kaibanan bulan amuin paliharan sin amuin ini sifat nararanya amuin lang niya ini sifat sa lagu-lagu iban mabarakat manunjuki in kataan sin amuin tiap-tiap sa saat sin bulan amuin Ramadan ini nagsisifat siya sin sifat kalaguan iban barakat hati niya barakat amuin waktu iban barakat ahinang iban barakat atumbas ibanin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyaita niya aun doon halauman sin bulan Ramadan ini ang buok dum aun ang buok dum doon kaniya labi siya marayaw in pag-amal ibadat dahil sin amuin pag-amal ibadat halawm sinang ibu bulan. Subhanallah. Nah, dahil nga mga kiaridda niya, dahil nga mga kataan bulan, amunain, naraniya inamuin, amun sa lagu-lagu pakaradyaan ini.
Amuin wayroon doon kaibanan bulan kabakan mo. Dengan mga biuran at piyapanjalisin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na insipat talong si Quran, amuin sa lagu-lagu, amo na in adla, amo na in doom. Doon kaya naug halaw man niya in Quran mahamulya. Biyaitasin Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nah, sawa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu in amuin pagyanon ini marayaw dahil nga amuin ini kaibanan doom dia marayaw na sin imuan bulan amo na in paglaog sin Quran jumlatan wahida amuin na kaminsan niya og sin Allah subhanahu wa ta'ala marifa Baitul Ijjah ababawsin amuin gumitas sin langit na kaminsan in Quran adum Laylatul Qadar sinlum Laylatul Qadar ang buong kiniray nga mga kiabigda sin bulan Ramadan day nga mga katan bulan amo na in pagsipat lang niya labi marayaw na sin ibuhan bulan pag-amal ibadat hati niya in pag-amal ibadat doon na lauman sin amuin dumyan na labi siya marayaw na sin pag-ibadat halauman sin ibuhan bulan amunain pag yanong dum mabarakat biasin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatin mubarakah amin Quran piya naog piya tulun maripababaw sin kumi sin dum amuin dum mabarakat amunain pagbasa sin kita Laylatul Qadar allati yajri fiha taqdir sanawi amuin sima buha amuin pagkukuha sin amuin hukuman iban bistahan sin mga amuin annual ini ibadat sin kita manusia dia mabaw sin kumi at tiap tahun bistahon sin Tuhan Rabbul Alamin iban sin mga malaikat niya in amuin hinangta dahil nga marayaw magpinda palabi indayaw atawa ka in hinangta rin nga marayaw tumudyo pamangi amuy at yung bistahon amuin dum amuin Laylatul Qadar nakasabo sinamin dum Laylatul Qadar na mga palangguan na mo haagam Islam dahil nga mga amuin khasais atawa special doon halaw man sin amuin bulan Ramadan yan biasin piyatar lang iban piyasawa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaw man sin amuin hadis maba na sakot ta ini amo na in pagpardo sin pagpuasa ayat lawan si bulan Ramadan iwan amuin paghukum amuin pagpiyang hindayaw atawa sunnat in hukuman sin amuin pag sambahayang hariuman niya karena in pagpuasa ayat lawan si bulan Ramadan in hinini kimugdan hambuk na yung mga karukunan sin Islam amuin hukuma amuin rukun Islam 5 na amoy ninabuk na nga kiabidda si bulan Ramadan na nga mga kaiwanan bulan sabab sin narania inabuk na nga mga rukun na nga mga karukun-rukunan sin Islam alaw mo sinamuin imugdan nga inini duman niya iban sin adlaw niya ipagsabayang iban pagpuasa besin sa bahayang tarawih amo inabuk na nga mga sunnat siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala wala nasara siyara doon halaw man sin bulan Ramadan wala siya nasara ang mga dugaing bulan ng mga bulan piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan na muha ka Islam dahil nga mga khasais atawa special amuin piyatar lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaw sin hadis nasabot ta kainayaon amo alaw man sin amuin law niya ada syahrul mubarak sifat niya imbulan yan karena mabarakat karena sin taud sin amuin lipat manglipat ing karayawan doon alaw man niya asawa pinamalibadat doon alaw man sin bulan Ramadan in sunnat mahinang siya biasin amuin daradat wajib inamuin tumbas niya biasin darajat tumbas sinamuin para kala wajib in pawajib
ang buhok wajib, biya sin amuin, tumbas sin amuin kapituan, ay nini pardo, habukon bulan, Ramadan, ikarawan niya. Na, in mga ini, wala ini kiyabaita, naaon ha amuin mga kaimanan bulan, duwaing dahil sin amuin bulan Ramadan, amuin ng buok dahil nga mga kiyabita sin bulan Ramadan. Na, damikian dahil nga mga kasais sin bulan Ramadan, in amuin, in bulan Ramadan, lausin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha syahrus sabr. Inyaun bulan ipagsasabal. Inhatin niya bulan ipagsasabal. Waktu amuin ipagkukumbis sing ginawawaran. Dahil nga kananapsuan sin ginawa. Dahil ngaran pagpuasa. Iwan mananggungani. Dahil nga amuin kahunitan sin pagtaat. Iwan paglayo. Dahil nga amuin mga amuin hinang kabibiyaksahan. Hinang kabibiyaksahan. Biyasin maghinom magkaon. Biyasin amuin mga babae magsuka sawa niya in mga parakala ito rin ang mga parakala halal sumukawa hawak to sinadlaw Ramadan hindi to ka layuan neto katinggalan neto sin ipon sin Tuhan amuin mga namamarat saya mu'min nang lalago abulan Ramadan hindi to rin neto mahinang hawak to sinamuin bulan Ramadan na sabab yan in amuin bulan Ramadan, bulan ni pagsasabar. In pagsabar, mga palangguan na muha ka Islam, ang buok na yung mga saunit-unit, amal ibadat at pagtaat, sing ginawawaran. Sabab yato, in bulan, in pagsabar, bulan Ramadan, wayroon tumbas niya rukaing dahil sin sulha. As-sabru, sawabuhul jannah. Lausin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kasabar waktu sin bulan Ramadan inyan wayroon tumbas niya ruwaing daisin surga. In parman sin Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Inamuin inini tumbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga tao amuin magsasabar labi aula na in magsasabar waktu sinamuin ini bulan Ramadan inamu pa kay hindi nila ka sandalan nila sa liya haram kanila in misan in amu in hialal kanila kasandalan nila hawak to si bulan Ramadan na amu yaon in irihil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila in tumbas away ruon pagbista abukon bibista mga palanggungan na mukha ka Islam dahil nga mga kasais sin bulan Ramadan atawa special bulan Ramadan in bulan Ramadan bulan ni pagmumura bulan ni pagmumura na in pagmura si Tuhan Rabbul Alamin pamanga ipon niya amo na in pag-ampun niya mga ipon niya magmamasyat ang panangayo kaampunan in kamura si Tuhan Rabbul Alamin paipon niya amo in wayroon in pag lumansikaw lang sinamin kwantay maun niya in pagtawbat sin mga ipon niya. Wal i'taku minan nar. Iwan amuin pagpardo na mga ipon niya rin nga narkahadlaw mahuli. Inyan maitong rin nga mga amuin pagmura sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun in pagmura bangday nga amuin tampik maripa ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pakaiwanan nila na in pagmura rin haran pagdihil-dihili pagpakaon dahil nga mga pagpakaon sin mga tao, takakakayahan pa mga tao yahapdi, pagpainom sin mga tao, amoin takakakayahan ng mga tao iuhaw na in mga ini dahil nga mga pagmura sin ipon papagkain nila amoin ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In makusog, kumasi iwan lumasa pa mga tao dayahan kumasi miskin, damit yan in tao makusog kumasi sila haamuin tao malamma in mga tao amuin mga tagdapo si mga katan pakaradyaan kumasi iman lumasa sila mga amuin tao kaya mimilikan nila sabab in law sinabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrahimuna yarhamuhumur rahman
in mga tao makasimala sa pagkay nila, sila yan in kakasihan kalasahan si Tuhan Rahman. Na dahil nga mga kasais si bulan Ramadan, mga palangungan na mo hakama Islam, in bulan Ramadan, amuin mataod in dalupa jenis karayawan dun alaw niya. Asabab ito ita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah, in panagnaan niya rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya, iba nakatan mga piyapanjali niya, wa awsatuhu maghfirah, in amuin hari tunganan niya, inyan amuin kaampunan si Tuhan Rabbul Alamin, pa mga ipon niya amuin mga ngayuampun patuhan nila, mga ngayuampun patuhan nila, in Allah subhanahu wa ta'ala ampunon niya in mga pardusahan sin mga ipon niya. Wa akhiruhu itkun minan nar, in amun bagian na ikatu na in bulan Ramadan, bulan amuin ipag papardon sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil amuin mga ipon niya rin kalawin sin narka adlaw mahuli. Na mga palangguan na mo agama Islam, bang upama niya ba't inamuin bihay ni inamuin antang siapa sifat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in amuin special doon halaw man si bulan Ramadan ini, mapatut amuin ipagkukuyag, iba ipagduyag-duyag. Sin amuin kita ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang hawak to amuin dumaratong-datong na bulan Ramadan magkato, mapatut amuin ipagkukuyag ta, sabab karna makuyag kita sin dumatong in karayawan, dumatong in nikmat, dumatong in kaampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala, maun kato diarasin amuin bulan Ramadan. Na ayaw ko maino-ino, mga karanggungan na mo agama Islam, bang mahiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malayo pa in waktu, 2 bulan pa in datong simulan Ramadan, daran na ipagduaan niya, Allahumma barik na fi Rajab wa Sha'ban, wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sha'ban, fi Rajab wa Sha'ban, wa ballighna Ramadan. Karna sin amuin kalagguan si bulan Ramadan, karna sin taud sin nikmat amuin diara si bulan Ramadan, maun pa mga ipon niya, amuin na hinang parsawawan kiabidda si bulan Ramadan. Dahil nga kataan bulan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabaakan mo in pagamal ibadat doon na man niya, amuin wala na fardo, wala na wajib, doon hamuin mga atawa, wala masyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha mga lauman sin bulan, dukain dahil sin bulan Ramadan, doon sa jahalaw sin bulan Ramadan, na faawon in mga amuin pagamal ibadat, na sabut, besin mga tiya kay ray taray singkain na yato. Na, dahil nga mga kasais si bulan Ramadan, in bulan Ramadan, mga palanguan na mo agama Islam, bulan ipagkakasilyasahi, aantara sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, bulan amuin, pagnaog sin amuin rahmat, sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga Tuhan amuin arhamur rahimin. Na, bulan amuin ipagkakasilasa sin mga dayahan pamiskin, bulan ipagkakasikiarisihi sin mga tao makusog pa mga tao malamma. Na mga palanguan na mo agama Islam, bang upama matbihay ning kalagkuan si bulan Ramadan, mapatutin kita niyo magbunyi-bunyi, hawak tuwang sila dumatong na, bang dumatong na in bulan Ramadan. Nabiya din yung kari magbunyi-bunyi kita hawak to di bulan Ramadan. Biya kasi pag hinangon si mga kaibanan kataw tayo manguran na to, amuin bang dumatong na in bulan Ramadan, magbago sin domino, magbisin domino bago, magbisin sukal bago, karena lang na pakayon ni pagjaga si bulan Ramadan, nabukon mga tuan bihayat to inamon, aturan si magsampang bulan Ramadan. Bukon amuin magbago sin domino, atawa magbago sin sukal, sa amuin ipagsampang ta sin bulan Ramadan, na amuin sampangun ta sin pagamal ibadat. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maibihat to inamuin, hantang niya, 2 bulan pa nangangayo na siya Allah ta'ala, papagbarakatun in bulan Rajab iban si Sha'ban, iban mangayo siya bang man siya pabutun na pakulan Ramadan, sabab sin amal ibadat doon halaw niya. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang hawak to bulan Ramadan, kataan sin hinang niya, bang kita mangayo, babaya kita mahinang suntuan tayo Nabi sallallahu alaihi wasallam,
in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaktu sin bulan Ramadan in siya in katan sin hinang aun connected paparakala dunya in natibutang ni akiran. Amo inalupon niya in katan sin hinang aun connected tudyupad law akirat. Amo ating konsentritan niya alupon niya hinangon niya hitunay niya waktu si bulan Ramadan. Asababiyat to bang bulan Ramadan ulang in hali-halisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang intuk niya mga bulan Ramadan. Sabab pakayon niya ipag-amal ibadat doon iman adlaw. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi na tudaula in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang mabut na pamun baharian hikato si bulan Ramadan. At jujul akhir sinamuin ini bulan Ramadan na in siya di na magbuwa ng halong si masjid. Doon na siya magbaltafa. Na in nabita nakapagbaltafa awaktu niya in mga sahabat nakapagbaltafa awaktu sin mga sila pangikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amo atin singuranta biya din pagamal ibadat doon alauman niya na siya rasin Allah subhanahu wa ta'ala mga palangungan na mga kama-Islam in pag-ibadat bukod sadya amon sambahayang piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala biya ingkalig biya sinasabot takay na yato in parakala habuk sunnat ikatunay mo bulan Ramadan biya sinamuin habuok pardo in amuin bang mo ikatunay halaw man sin Ramadan in parakala sunnat habuk sunnat biya kau sinakatunay habuok yardo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang hawaktu sin bulan Ramadan biya dahat to bang kau nakahinang habuk pardo halaw man sin waktu Ramadan biya kau sin nakahinang kapituan fardo nakatunay kapituan fardo amun wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala haamuin bukun bulan Ramadan. Subhanallah. Amo yatoy namuin inini pang ibadat piya panjari. Piya panjari sin Allah ta'ala ron masru in pagdikir. Halaw man si bulan Ramadan. Ibaita si Tuhan Rabbul Alamin. Udkurullaha dikran kasira wasabbihuhu bukratan wa asila. Piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagzikir. Pagzikir biya na sin pagtasbih. Iban sin pag inini ini tahlil, iban sin tahmid. Amuin mga ini ang malibadat ini siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala run halaw man sin bulan Ramadan, iban habukun bulan Ramadan. Hauno waktu ini biyutang sin Allah ta'ala in waktu marayaw ipagtunay sin mga amal ibadat amuin nasabot ini law sin Tuhan Rabbul Alamin wasabbihuhu bukratan wa asila. Inhati niya hawaktu ubos na yung amuin lang niya at baris salawat in waktu niya katan sinamuin inini ubos sinamuin waktu magtunay kaw sin pardo sa bahayang pardo 5 waktu amo na yan in waktu sinamuin pagtikir mo in pagtasbih mo aun do ka inday doon waktu niya waktu subo iwan waktu amuin mahapon waktu subo in waktu mahapon wasabbihuhu bukratan wa asila in ini katantan magtasbih kaw amon magyan kaw subhanallah magdikir magtahlil kaw amon maglapan kaw sin ini la ilaha illallah magtakbir kaw amin maglapan kaw sin kalima Allahu Akbar na amoy ni namoy mga ibadat sa lagu-lagu mahinang mo sibu day bulan Ramadan iban sibu kun Ramadan sa bang bulan Ramadan lipat in kalagkuan niya lipat in tumbas niya dia simbiyata sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya dahat in mga amal ibadat biya sin mga pinansyal ibadat amuin lang ta pagsarak ka pagkajinisan yun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga ipon niya amuin initimutunay sin amuin daakan niya iban nagnanapakasin mga amuin inini rijiki yan ugara kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala piyudji sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga ipon niya amo intimutunay sintiakan niya ni malayo sintiangan serta nagnanapakasin mga amuin dahil nga mga rijiki yan ugara kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga ini yung malibadat katantan dahil nga mga sarayaw-rayaw ibadat amo ininangon na to sibu dah bulan Ramadan sa labi intaud sin karayawan niya bang mumahinang hawaktu bukun bulan Ramadan magbasa sin Quran hawaktu sin bulan Ramadan ibadat sa lagu-lagu
Sabab karna in bulan Ramadan, ang buok siya rin nga amuin na kialabi. Simbulan Ramadan ng kataan bulan, amin doon piya naug sila Allah subhanahu wa ta'ala, dakatan wahida amun nagminsan in Quran, day nga amuin inini, aras situan Rabbil Alamin, maun pa amuin law niya, Baitul Idja, haamuin inini, maripawawaw sin gumi, atas silangit hawawaw sin gumi, piya naug nakaminsan in Quran mo si Dum Laylatul Qadar pagtabon. May ita siyang yan ang Laylatul Qadar. In Laylatul Qadar, mga kiaulungan sin Allah, amo na yan in Dum, amon pagbibistas inhinang, sin tiap-tiap, amon ipon sin Tuhan, amin annual ibadat sin ipon sin Allah Ta'ala, at tiap-tiap tahun. Doon hayaon bistahon inhinang sin ipon sin Allah Ta'ala, in simung kapakarayawan inhinang niya, atawa gamad limang maing pag-ibadat niya, pagtagipon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon kakitaan mo alaw niyan, doon may tangyanan siya Laylatul Qadar, sabab doon pagbista sin mga hinang amuin tiap-tiap tahun sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan na mo agama Islam, in bulan Ramadan, bulan amuin piarasin Allah subhanahu wa ta'ala, nagdarasin amuin inini sa taud-taud, amuin nikmat di mabista, nikmat di mabilang, sabab karna in bulan Ramadan amnesty sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya amuin mga nagmamasyat, aunay nga mga ipon sin Allah ta'ala, amin wala nila kahati in panganal nila in sila wala nagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagka sila wala naghinang si mga kangian, wala nang laog, wala nang lampas sin mga altas itaw katantan, in mga sila wayron nakapagdusa pa Allah Ta'ala, wala sadya sila timunay sin sambayang, diya akan sila Allah subhanahu wa ta'ala, inya tumasyat tapula mga palanggungan na mo agama Islam, amuin mga tao wala tumutunay sin amuin, diya akan sila Allah Ta'ala, biyasin para kala pagsambahayang, pagjakat, pagpuasa, pagkajinisan, paghaji, misan aun kakausan nila, amuin wala timunay, in mga ini maksiat na kula pa Allah subhanahu wa ta'ala, na bang mangayo kaampunan sa bulan Ramadan, serta mag-ibadat na sila marayaw, ampunon sila Allah subhanahu wa ta'ala, ang bulan Ramadan, sa wabiyay ta day doon, sinabita, siyabot ta kain ato, in bulan Ramadan, rahmat in panagnaan sin Tuhan Rabbul Alamin, kaampunan sin Tuhan Rabbul Alamin, in amuin bahagian ika dua niya, amuin inini pardon sin Allah subhanahu wa ta'ala, itkun minan nar, pag mahardi ka sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga ipon niya rin anarka adlaw akhirat. Subhanallah, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda daw niya, sa lugi-lugi manusia, amun iabutan siya sin bulan Ramadan, pagsakali wala na ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pardosaan niya, amun na yan sa lugi-lugi dahil nga mga inini manusia, amuin inini abutan siya si bulan Ramadan, pagsakali di ma ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pardusahan niya. Mga palangmungan na mo agama Islam, mangikot kita niyong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pangun na to in pang bulan Ramadan, sin atay puti ukawon na to in panganal na to, iwan sin pangatayan na to, maun pa bulan Ramadan na ando amuin itunay na to, in amuin pang ibadat halaw man niya manahuti man maslag, ay rin ka magtasbikaw, magjikir kaw, iwan magbasa kaw sing Quran, inyan na ibadat sa lagu-lagu, sa mabhalawm sin bulan Ramadan, biyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan, ibadat, amuin manahut iwan maslag hikatunay mo nalawm sin bulan Ramadan, yan nakabidda day hakatan, amuin, mahinang mo halawm sin amuin, bukun bulan Ramadan, sa mabsipat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaina, hadis mahaba niya, raw niya, ini qad azallakum syahrun azimun mubarak, syahrun azimun mubarak, yan na limambung maun kaniyo, hati ni amuin bulan, ini bulan sa lagu-lagu, nagdarasin amuin barakat, bulan sa lagu, manunjuki in bulan Ramadan, in kataan amuin part sin amuin, kataan sin amuin sasaat,
alaw man sin waktu sin bulan Ramadan nagdarasing kalagkuan iban barakat. Barakat haamuin waktu, barakat haamuin hinang, barakat haamuin tumbas, yaundun halaw man sin amuin bulan Ramadan, murah-murahan bang mayan. Ininitiyay masin Tuhan Rabbul Alamin. Inpagaman ibadat na to alaw man sin amuin bulan Ramadan. Iban murah-murahan bang mayan piyahugot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inpamaugbog na to. Haamuin pag-ibadat, amuin pianduk kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab indaak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, indaak sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato niyo mga umat niya at tungod pa pag-ibadat sa bahayang law niya. Sallu kama ra'aytumuni usalli, pagsambahayan kamo biasin hantang sin pagsambahayan ko amon kita niyo na singurin niyo in pag-ibadat ko. Ina to general term. Hakatan ang malibadat bukod sa dyan sa bayang, hakatan sin amo in pag-ibadat sin Nabi, in kita niyo subay mangikot. Iminang kita niyo, insuntuan na to, in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya din in pagpuasa niya, biya din in pag-ibadat niya, biya din in amo in pagjakat niya, biya din in paghaji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inatuin nangun na to in siya suntuan, amo in singuran na to, hasupaya in amal ibadat na to di malugpas, supaya in pag-amal ibadat na to amo intay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala manahot iman maaslag supaya kita niyo magparuntungan adlaw akhirat. Sabab awak to ni mga palanguan na mo agama Islam matahod na to din ang mo intao amo in wayro na nagparuli sinhalga sinamuin waktu sa saat sinamuin umur nila iba sin waktu views kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wala nila natong halgay. Inday nga mga kamatauran misanin sumud palom sin masjid adlaw Jumaat maliso na misan sumud palom sin masjid sumud na palom sin masjid bang waktu nagtitindog na yung kamat at awain kamatauran sumud palom sin masjid amon limalaway na inamuin mga kalagguan sin rukun sin amuin pagsabayang ang para makasuod. Bang makasuod na palaw sin masjid na nang biyasin amon sa pantod nakasuod palaw sin amuin inini jil. Nang nilingat-lingat di dumayaw imparasahan bang di makagwa magbalik na nga law sin masjid. Bang makasuod palaw sin sapan sin pagsabayang mangiimparasahan biyasin sa pantod sin nakasuod palaw sin biyutukan tumuyo ni mimpukat bang man makagwa na nga law sin sapan. Bang makasuod na palaw sin amuin masjid nang lilingat-lingat bukod timatay mong sinamuin utba sin imam hasawag dito aun waktu pagsambahayang pagkaunahan nila ng mga imam in mga imam yung pasong sumujud yato na sila nagsusujud yung pasong rumuko in imam yato na sila nagrumuko sabab simbukon na alaw sinamuin payat to hawa sinamun masjid in panganal nila maug sinamuin waktu nila amuin tiyo malupas doon ha pakayon nila ipagdungog sin hutba alom sin masjid atawa pakayon nila ipaglamod haamoy sa bayang jamaah alom sin masjid sa gawa di maug sin waktu nila amuin malupas gasto nila runa ipagjaga sinamuin day singkup sampay pakalipitan adlaw hahinang amin wayrun kapus paidahan pakinhawawaran nila wayrun kapus paidahan padunya iwan akhirat nila ineturi nila kaugan magjaga sinamuin mga amuin daw ta international competition in program at television maubusin waktu nila na inuday singkapup kalapitan adlaw di nila tuugon di nila to amun ikaug in kuha sa ikaug nila waktu tiyo-tiyo amun hirungog nila sinutba sin imam masjid inamuin lamod nila ipagsabayang jamaah halaw si masjid ineto ikaug nila mandu mga palanguan na to, mga palanguan na mo agama Islam na ando suwayin kita niyo magtulong tarang, magpatungtum ang mga kaawanakan na to ang mga katautay manguran na to bukod sa dayaning kawajiban na sinamon kaya suknaan niyo lang ng mga ulama amoy magpasapay sinamon kawajiban kamu mga maumaas mga kaawanakan inisin kita niyo kawajiban kanyo yan insubay ando bang kilon niyo sabuton niyo ang mga kaawanakan niyo intungod pa paghalga sinamal ibadat na to
tungod pa amuin waktu na to malupas sa saat sa dyan nga mga waktu amundi na to hika ini ni paghinang mareyaw inyan kanugian kato niyo iwan susunod na to yan adlaw mahuli inamin mga waktu lumaway di na to ikapagammal ibadat aw nabuk ini ni kiyabayta inabuk na nga mga tausali amo ina waktu na dyan sa total maut timuin luha niya di mangis awak tu si sakrat najak sakratal maut iya sumuman si mga kabagayan niya mahikaw lang niya nagtangis unong kaya tangisan mo nalaw niya in kaya tangisan ko amo in hambuk waktu limaway hambuk adlaw wala ko na puasa iwan hambuk waktu ruma mo in wala ko kaya pagsampayang amo atit kaya tangisan niya subhanallah hambuk dum naligtas ka niya wala kaya pagsampayang iwan hambuk adlaw wala niya kaya puasa para karad ako na tiangis niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu siya amuin waktu na mangarap amun maglain na siya rin di adunya sampai matupadlaw akhirat ano mga palangungan na mo agama Islam magtulong tabang kita niyo inalisin na ni Tuhan Rabbul Alamin hanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin na ya Muhammad pagpatumtum kau karena yung pagpatumtum amo yan yung makaril kamumpaatan ang mga amuin mu'minin na magpatumtum piyatumtumi kita niyo mga kapalanguan na mo agama Islam in kamiriha ini nando bang aw kaptangan na mo amuin kaya rungukan niyo mas aplatay nga niyo bukun to dyan yung maksud na mo amin magpangi sinamuin biya mga pangatayan niyo sa in kami lumag sindahan biya di ini namuin ikapatumtum na mo kaniyo sabab inyan day nga mga kawajiban amuin ini diara na mo di na mo yan natin niya amuin ikabuklas day nga babawsin amuin ini ni una mo bang na mo yan ikapasaplag kaniyo yung mga yan karena to dillahi ta'ala bukon karena magpasakit si pangatayan niyo amo yan yung kalagyan na to magtunong tabang magpatumtum mga ini kataw tayo manguran na to kalangungan na to in pagamal ibadat na to duara in reference na to amura yung Quran iban sin hadis bang gumawa na rin doon inyan na wayroon na di na kita manjari amuin dumumog sin uno-uno kaptangan sin mga tao pilosopi amuin mga di adunya ini pilosopi amuin ampun tabi ada kuman di misan maingat magtsutsi sin ginawawaran di na kita mapatut makansin mga amuin bunga sin pikiran nila benta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada aw dua farakala kiyawin kulul kaniu bisan aku wala na ri halaw man niu bangyan amuin bangbukan niu rin na kamu malaw salama-lama amo na yung kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin sunnat sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon na ikatong mga palangguan na muha agama Islam mauunong parakala amoy pag-amal ibadat amo hindi magad ha amoy pag-amal ibadat kaya kay iba piyang hindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ibadat yan pasaw in ibadat yan ini lara uno akida di umamu akida sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in akida yan batal in akida yan lara di yan tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala amura in akida tayo maun sin Allah ta'ala amura in ibadat tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala bang miyagad amuin aturan sin Nabi niya sallallahu alaihi wasallam sabab in amal ibadat may nang siya daw niya amal sali bang siya amuin karna sin Allah ta'ala iwan karna pangagad atawa pangikot amuin rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala amurayan in mahinang siya amal ibadat may nang daw niya amal sali ang pain namin mapuas day doon na ayaw ko may inuwang mahita mataw ng malibadat di pagtay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala ang buhok na rin ang mga ang malibadat ini wala tiyay masin Allah subhanahu wa ta'ala amun biyay taalaw man sinamuin ini suratul Ghashiyah law sin Allah subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idin khasi'ah amilatun nasibah tasla naran amiyah tusqa min aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min zari la yusminu wa la yughni min ju' subhanallah hawaktu yadtu bang mo kitaon nagmamamuwa patuhan na tataktak na bawa matakar na si pagmamuwa patuhan bang mo kitaon sumuwawa timunay si pag-amal ibadat hiyapos
amilatun nasiba. Hiyapos ing ginawawaran, nagtunay sinamon ibadat, sumugawa hadlaw akhirat, wayroon nila kiasul palaw sin surga, gaman kiasul palaw sin narka, maita. Sabab karena wala umamuha aturan sin Tuhan Rabbul Alamin, inamal ibadat, wala imugdan amuin, aturan amuin, yang daakan sin Tuhan, iman, yang daakan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amu atuin sabab. Naunin nag-aapin, na narangdang sila sin paso, tas na naran amya, tus kamin ainin aniya, ini pagpainom kanila mga mabaya minum, amuin, tubig na kalando, impaso, bang sumud palawom sin amuin, baran magkaputo-putuin lungon-lungon. Tus kamin ainin aniya. Laisa lahum ta'abun illa min zari. Zari, wayrun makaon nila ruwain dahin sinamuin. Tunok biya bahukan sin, sa kung anod dahin alaw sin narka. Subhanallah. Nabi adin, latos minuwala yung ni minjo. Biya din ni katambok mo, biya din ni kaid sin uhawi man sinapli mo. Sin tunok biya bahukan sinamuin. Ini, sa kung anod dahin alaw sin narka. Ini pagpakaon kayo mo. Na'udhu billahi min dalik. Bangmayan kita niyo piyali ala, sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahin nga mga amuin ini ni nasabot yato iwan na amuin tumuyo kita niyo himenang sin pag-amal ibadat makadha amuin pag-ibadat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab diyan na sinari ko kain na uno amal ibadat bang siyari makadha aturan sin pag-ibadat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ibadat yan batang in ibadat yan di tayo mohon sin Allah subhanahu wa ta'ala mataod na in Quran na may talaw sin Tuhan Rabbul Alamin wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu habaan mansura. Pila rin nga amuin mga hinang, amuin inini dumatong pa Allah subhanahu wa ta'ala sa piyapanjali sin Allah subhanahu wa ta'ala inhinang habaan mansur. Sabab sin inyatu wala makad amuin aturan sinamuin hinang pag-amal ibadat, pag-amal salik amun kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin wala magad amin undang-undang sin sara sin Tuhan Rabbul Alamin iban panduan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga palanguan na muha ka Islam na ando bang aun kaptangan na mo da hindi masagaw niyo at awakianungan niyo biya lupa masaplah amo intay nga niyo ando suran niyo kami paampun iban maap bukon imaksud na mo magpasakit sin pangatayan niyo sa imaksud na mo magpatumtum karena sin pagtay manghud kama Islam na in kamutay manghud na mo in kami magpatumtum sa dyan niyo kanu-kanu na yung kato niyo nalulupa na amo yan ito naman subay na to patumtumun bukon sa dyan hindi kami magpatumtum sa in kita niyo katan member sinamuin kawajiban yan subay kita niyo magpatumtum doon na dyan kaptangan ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ya tunain pengajian dalam takyar mawajib kita niyo murah-murahan na kahawit kita niyo dengan mga pagpatumtum ito serta pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala na menjadi mga palangungan hakam Islam baya-baya ini kuas along tasin kita aon dakuman di na mawut siya ang kuadlaw jari na yung mga kaibanan longta nagtatakaman na sin paghailaya ang mga timbya mga kamatauran sumagawa yung mga sila amoy mahal kanila yung waktu ini bukod na mga ting halawang sin panganal nila in halawang sin panganal nila biyadiin na mayan ini kapataod nila sinamal nila bihat to amoy ang aon dapat na amoy di nila na awon hitog sindom in tungod paparkala amoy in nakakapin adlawan atau aduman sin amoy in bulan laong ta mulya ini insyaallah ta'ala makaaraw kita niyo sin parsukuan sin tiap-tiap pambukling kalutan niyo sin mga waktu ini amoy tungod paparkala laong ta nakakapin adlawan bukon laong ta din pagsakapan sin kita atawa amoy ini taramahon sin kita itungod papagkala amoy ini paghaylay pagkukuyag sin kita ni batantan sumarawa amoy biya din ni kapatawad na mayan si amal sin kita ni Allah subhanahu wa ta'ala manjari baya-baya hawak to bihaon ini jaman sin kita ni ulong ta ako na miyawot na manjari ini malugay na simusukat kako miskin-miskin ini
mabaya siya amoy magpakila sin tingog niya long tawag kung sadya magbang sumakawa mabaya siya mamasaring ini ayat Quran insyaallah na itukbal ko na kaniya hawak ko ini na microphone para magsukol Sheikh Zakaria Muhammad si Yari na isa nadihilan time in ako miskin sin makabasa Quran sa dakuman 2 minutos, 3 minutes insyaallah bago siya magbang iban wala pa buka wala pa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. O pakitahang kaminutos ayaw pa magbuka sabab sin 6:14 kita pa maka-jokopin sampul na rin puasa tayo inshallah. Sampay ko muna ini pagsarang sukul fala mahulisin kantuan Sali vansin wife niya indahadya Pardausia Abdul Kadil ibang kanda PNP Sami Sakili mga Sakili family in wife mo sino ay na Sakili ibang kan inda Nursa even sin kamukatanta di maato sin programa amo ini Daul Islam kaya sinagi ko off air in Radio FM every Sunday off air kita inshallah sin programa sin suara miskin yan nila kita amo in ini Daul Islam inshallah so 6:14 na minsan di pa kumakabang maka dyan na kamu matar sin mga puasa sin kamu sa sinyari na nakajukop na sampul na sadlok na suga inshallah sinya ini bihawon inshallah so yari salam dua kan katantan advance happy haylaya kan katantan magsukul kan katantan ini batalong ko na muna angkati mga ko ba kumagbang inshallah magpay Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبس المقام المحمود الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله.